15. lekcia. Be happy! Čo to bolo? Good morning, Tidlavka. Dobré ránko. How are you? Ako sa máš? Did you sleep well? Dobre si spinkala? Ale áno, fajn. A dáš si teda nejaký chlebík s džemom alebo chlebík? Ticho! Nezabudka, ty to nepočuješ? Také čudné, piskľavé zvuky zvonku. Počkaj. Oh, áno, yes, I can hear it. Počujem. Čo to je? What is it? Letím to vypátrať. Tu je! Ale veď to je myška Eliška. Čo sa deje? What's up? What's up? No, neboj sa, ani mne nič nepovedala. Musíme nejako rozveseliť. Myška Eliška, nech sa páči, sadkaj si. Dáš si sladký čajík? Nech sa páči. No, a môžeš sa pohrať aj s mojimi bábikami. Dáš si chlebík s džemíkom sladkým? Tak ja ti prečítam rozprávku jedného dňa, keď bolo... Čo urobíme? Mám to! Nič nefunguje. My dear, how are you? Jejda, a to je čo? Vlastne, kto? Ty ho nepoznáš? To je predsa čarovná skriňa, pomocník Víly Nezábudky. Volá sa Doremi a vždy mi dá všetko, čo si vypýtam. Ale rozpráva tak čudne, ja mu nerozumiem. No, to preto, lebo on rozpráva po angličansky. Ako? No, po anglicky. No, tak teda po anglicky. Po inakovsky nevie ani slovo. My dear, how are To you? povedal mne? Yes, a teda áno. Oslovil ťa veľmi milo, my dear. A to znamená moja drahá. Asi sa mu páčiš. Inak, aj mňa tak vždy volá. No a pýta sa ťa, ako sa máš? How are you? Určite je zvedavý, ako sa cítiš. No, vlastne som ešte stále smutná. I don't understand. English, please. A musíš mu to povedať po anglicky. Ale ja po anglicky neviem. No ale ja viem. Teda, toto ani ja neviem. Som smutná, sa povie I am sad. I am sad. I'm sad. Ale Doremiho by určite zaujímalo aj prečo si smutná. A hovor kľudne po slovensky, ja mu to preložím. Som smutná kvôli bratovi. Miškovi, viete, včera sme spolu upiekli keksíky. Aké keksíky? Čokoládovo-hrieškové. Mňam. No a čo ďalej? Dali sme ich do našej tajnej skrýše. Lenže keď som sa tam dnes išla pozrieť, keksíky boli fuč. Fuč? Všetky? Všetky. Nestihla som ani ochutnať. No teda, a čo Miško? Toho som tiež nenašla. Určite sa skryl, napcháva sa a mne nenechal ani jeden. Preto som smutná. I'm sad. No ale veď my
ti predsa môžeme pomôcť. Môžeme vypýtať keksíky od Doremiho. Doremi? Yes, my dear. Doremi, daj mi keksíky, prosím. Doremi, give me... Cookies. Keksíky sú cookies. Cookies. Doremi, give me cookies, please. Here you are. Cookies, yay! Mňam. Doremi, thank you. Thank you. Vyzerajú celkom ako tie naše. A chutia vynikajúco. Vynikajúce. Delicious. Delicious. Mňam, mňam. My dear, how are you? Teraz už mi je lepšie. Vlastne sa cítim fajn. To viem, ako sa povie. I am fine. I am fine. I am fine. Ahojte, nie u vás náhodou Miško. Eliška, čo tu robíš? Všade som ťa hľadal, vzal som ti keksíky. To už viem. Choď preč, nechcem ťa ani vidieť. How are you, my dear? Som nahnevaná. Ako sa to povie? Ako sa to povie? I am angry. I am angry. I'm angry, 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 angry. Ale prečo? How are you? Som prekvapený. I'm surprised. I am surprised. Som prekvapená, že si sa vôbec opovážil sem prísť za svojou sestrou, potom ako si jej tak zlodejsky a zákerne zjedol všetky keksíky. Ako zjedol, veď sú tu. Zobral som ich a šiel som ťa hľadať, aby sme ich spoločne ochutnali aj ponúkli kamarátov zo Spievanková. No tak teraz som prekvapená ja. A ja som prekvapená. I am surprised. Miško, prepáč. I'm sorry. Je mi ľúto, že sme ťa podozrievali. I'm sorry. To nič, mal som ti povedať o svojich plánoch. Už je dobre. Hurá! My dear, how are you? Som šťastná. I am happy. I am happy. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. And if you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, do all three. Amen. If you're happy and you know it, do all three. Amen. If you're happy and you know it, then your face will surely show it.
vysvetlilo. A pritom sme sa naučili vyjadrovať svoje pocity po anglicky. To bolo také smiešné, ako sa Doremi stále pýtal How are you? How are you? A viete, že by to mohla byť aj super hra? Hra. Jaká? Takže, ja vám teraz ukážem, ako sa cítim a vy to musíte uhádnuť a povedať po anglicky. Hľadajte aj vy, deti, dobre? Dobre. Takže, I am... Áno, prekvapená. Správne, áno, poď ty. Ríška? I am nahnevaná. Áno, Presne tak, nahnevaná. to sa povie... Angry. Áno, angry. I am angry. Yes. Teraz ja. Môžem? No, nezabudka. I am... sad. Správne. Som smutná. I am sad. I am Happy! Happy, si šťastný. Si šťastný? Bolo to tak? Áno. Super. Takže teraz ukážeme, že kto sme čo boli, áno? No, ja som bola... Surprise. Okay, I am surprised. I'm surprised. I am sad. I'm angry. angry. I am Happy. Tak ochutnajme konečne tie naše keksíky. Oh, ďakujem. Thank you. Ďakujem. Ďakujem. No, tak tie od Doremiho boli dobré, ale tieto sú vynikajúce. I don't understand. English, please. Radšej nebudeme prekladať. Ňam, 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 ňam.